Ako volite uzbuđenja i nekonvencionalna putovanja, hoteli koje vam predstavljamo će vas oduševiti. Ovih 5 neobičnih hotela pokazat će vam da je moguće odsjesti u ugodnim i zanimljivim, a ne tako luksuznim i skupim smještajima. Zato ostanite s nama da pogledate. The Titanic Hotel napravljen je od recikliranog broda iz Drugog svjetskog rata i nalazi se na Novom Zelandu. Gosti mogu da biraju između 4 sobe: Titanic, Britannic, Honeymoon ili Captain, koji se razlikuju po uređenju interijera i veličini. Ovo je jedan od najneobičnijih turističkih atrakcija na Novom Zelandu, jer na njemu možete provesti vrijeme na autentičnom ratnom brodu uz prisustvo njegovog vlasnika, koji je zadužen za dobru atmosferu. Ovakav hotel je dobar način da u starom gvožđu ne završi brod koji je nekad detektavao podmornice, a baš zbog toga danas gosti obožavaju njegovu autentičnost i šarm. Umjesto da kao većina aviona propadne na takozvanom groblju aviona, ovaj simpatični avion van upotrebe dobio je novu funkciju. Kada je prestao da krstari vazduhom, dostojno je transformisan i sada predstavlja turističku atrakciju na Kostariki. U Costa Verde Resortu gosti mogu da odsjednu u avionu Boeing 727 iz 1965. godine, koji je pretvoren u prijatni dvosobni apartman. Ovaj neobični smještaj posjeduje čajnu kuhinju, trpezariju i privatnu terasu. Zabavno je što se nalazi na platformi 50 metara iznad zemlje, pa se gosti osjećaju kao da sve vrijeme lebde u vazduhu, uz pogled na more koji ostavlja bez daha. Kao kontrast savršenim fasadama Rima, ovaj hotel s polja djeluje kao da je napravljen od svog smeća nađenog u gradu, a u stvari tako i jeste, a njegovi tvorci ponosni su na ovaj poduhvat, koji ima za cilj da podigne svjesnost opasnosti zagađenja plaža. Ovaj privremeni hotel napravljen je od smeća sakupljenog na brojnim evropskim plažama i podignut u Rimu, na jednoj od plaža sa najviše otpada. Čak 12 tona smeća je iskorišteno da bi se napravio ovaj hotel sa 3 spavače sobe i 2 kupatla. Najčudniji otpaci koji su pronađeni istaknuti su na zidovima ovog hotela, poput mnoga lutaka ili muzičkih instrumenta. Sobe ovog hotela napravljene su od vinskih buradi u kojima je nekad bilo smješteno 14.500 litara vina iz raznih francuskih dvoraca. U svakoj sobi postoje po 2 dupla kreveta, a gosti dijele toalet i dnevne sobe u kojima mogu da se opuste, uživaju u mirnom ambijentu i pijuckaju omiljeno vino. Veoma zabavan i živopisan hotel u Holandiji napravljen je preuređenjem 4 reciklirana voza. Hotel je nazvan Controversy Farm, a uređen je u stilu vozova koji su nekad saobraćali između Njemačke i Holandije. Sobe su tematske, sve je izgrađeno ekološki od recikliranih materijala i osmišljeno tako da bude štedljivo. Na primjer, stolovi su napravljeni od starih saobraćajnih znakova, lavabo od starih guma, a male komode od starinskih sandučića za poštu. Stari vagon restorana preuređen je u lobiji, sve izgleda vrlo dotjerano i to u potpuno autentičnom tematskom stilu. Ako vam se video svidio, ostavite like, share i subscribe. U komentare pišite šta bi voljeli sljedeće da vidite na kanalu. Pozdrav!